dogbera na chowa gbena mao na chowo jiblibo na mao abe efie nenyin ne monu popo me po swasi o bene ho Yesu abe afeto ene o alo eva me bena ne hoecha bo abe evibubu ene ne globena ao nyento ma no agbe abe eleke ojrum nini nyento ma wonu ike jrum nyento ma wo nyetiatia o nyento ma kpodo kunyeji nyento me sute ma kpodo kunyeji majo nyento ma ho nyenuo majo me ma kpodo kunyeji to na be ao fofo me chago me trova gbo Homa be viene me dibe ma no ape me dibe ma nyi vi ke choto na o e vi ke bobo edo kire te o ne wo tame dodo wa family nyagbe me na ne wo tame dodo no wa family nyagbe me cho vinyenye be jijo gba ple vinyenye be nu tifafa cho de nyagbe me eye ne monu popo be po swasi o be ne cho wo jiblibo cho na Yesu be ne na zuma o fe vi o ne la gapopo enye ya na o no vinye gapopo enye ya na o Mau bagbe mau makuma mau bagbe ale ke tutu mau bagbe mau ba mau makumaku mau aleke tutu Yesu akpena o owega tronya yo cho demia peti o me owega honu na mi ne mi atro juro mi apeti me mi atro juro mi ape sonson me benade evio emi ganyima ha alo de mi chivo Fofo ao evio komi ga kpotonyi to gbo mi toge o ha evio komi ga kpotonyi evio komi ga kpotonyi ga homi abe vio ene na punu nami akpena o le Yesu Kristo ben come hallelujah hallelujah lendi yala meji be mi afonu cho dokui bobo na mau nti dokui bobo na mau hallelujah mi akpo ntwa de be nti na le biblia me ike mi o mi amesia mejesi nwere ona be Saulo mi aklenu le Samuel fe agbale gbanto eta 8 atonlia me hallelujah Samuel fait agbale gbanto etawi atonlia 1 Samuel 15 Marc le cho pukui ban choi etonlia eye Samuel blona Saul bena Yehowa e tom bema si aminao nena dufia de epejuko Israel ji eyata Doto Yehowa fegbe ale Yehowa Zebaot blo esi medonku nusi Amalek wo Israel medonku nusi Amalek wo na Israel lati esi wo dehade modine le esi me ohucho Egypte eyata yi na si Amalek eye na troye penuo katan gbidi Megavenu o kebo
ŋutsuwo kple nyɔnuwo, ɖeviwo kple vidzewo, nyiwo kple alẽwo, ekposɔwo kple tediwo sia. Alléluia. Samuel tsɔ Mawu ƒe gbe va na Saul. Eye Saul la, Biblia bena enyi Kish bevi. Eye etso Benyami be to dzi. Eye enu de kasi ntinyel eye meke ne me tsɔ ŋutsu ya ƒe ŋutinya tso gɔmedzedzea la. Ŋutsu ya la, Mawu kpɔe eye wòtiɛ tso nɔviawo dome. Eye enu yi ke wɔm da le nyayame nyi bena menɔ didim ka be aɖu fia o. Be ɖe wòdze le afi ɖe o bena o woyi élection ye o be nye hã medi be manye fia o. Wobe fofoa be ale bu abe zi geɖe miabe agbewo me la nanewo ebu na mi ye mi dze na Mawu be mɔ zɔzɔ gɔme. Wobe fofoa be ale bu eye fofoa yɔe be ne be di alewo eye le toɖoɖo me la wòtsɔ subɔla ɖe kplɔe eye woyina alewo dziƒe. Alewo nɔ didim, wonɔ tsa ɖim eye wova dze Samuel di. Hafi wòava to gogba kple Samuel la, Mawu tɔto na Samuel bena etsɔ le gawɔƒoƒowo me la madɔ ame aɖo efia ɖo na o, madɔ Saul ɖo na siami nɛ ye wòanye efia ɖe Israel dzi. Eye Biblia gblɔm nane be eyi me ke wosi ami Samuel tsɔ ami akɔ ɖe Saul dzi eye wòƒo nu nɛ la, Biblia bena ekema Yehowa trɔ Saul ƒe dzi. Eye tso gbe ma gbe la meganɔ abe ale yi ke wònɔ ne o. Obena eyi wòyina Betel eye wòdogo nyagblɔɖilawo eye Mawu ƒe asi va Saul dzi eye wɔ nuka o wòde asi nyagblɔɖi me eye Saul hã gblɔ nya ɖi ŋkeke ma dzi. Eye enu yi ke wɔ ŋdana ma nyi bena eyi me ke gbe yi ke Samuel dza ɖo Saul efia eye woti ɖe wòsɔ ɖeke ma gblɔe ɖo. Wowɔ tiatia eye Mawu blema be ɖoɖo mea nene wɔ ne wa. Deke ma gblɔe le ƒe gbe me ɖo. C'est ele si be woɖoe eye Yehowa ŋutɔ tia na efia eye ame yi ke dza nye fia la, Yehowa ŋutɔ be asi va na edzi eye wòtia nɛ bena ame aɖeke nye fia. Alléluia. Gbema ke wole amewo tiam kaka wova dze Kish ba ƒe dzia, wobe fi ka ame aɖe ma Saulo esi ve be ɖe agbawo tome, esi ve be. Biblia bena amea bɔbɔe ɖokui. Ebɔbɔe eyi me ke wòdo go kpakple Samuel. Samuel to nɛ be owoe ya nyi efia le Israel. Owoe akplɔ Mawu ƒe aʋakɔwo. Owoe akpɔ Mawu ƒe dukɔ ta. Ebe wo. Ka eme nye o. Nye toa nye ƒomea nye ƒome mamlɛa le Benyami. Nye toa nye to kpɔtia. Meka nu kae le nye kpakple wo dome na va nɔ nya yawo gblɔm na mo. Ke ŋutsu ya edze gɔme kpakple edzi ke bɔbɔe ɖokui. Edze gɔme togbɔ bena wobe kɔwu le Israelviwo dome eye edzɔ ɖeka Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le dzi vɔ gakea ekpɔe ɖokui be yemenye naneke o eye wòbɔbɔe ɖokui eye edzi ma nɔ esi eye Mawu to dzesi eye wòtiɛ eye wòtsɔ ebe amisisi tsɔ da ɖe dzi eye wòtiɛ wònye fia eye wòtsɔ dɔdeasi ɖe nɛ. Mawu ɖo tame susu ɖe Saulo ŋuti. Alléluia. Biblia bena woŋlɔ nu yawo ɖi bena miawo hã miasrɔ̃ nu tso me. Ne vodada yi ke blematɔ yawo wɔ la, miawo hã mi megazɔ ɖe woƒe afɔtoƒe o. Alléluia. Kristotɔ ɖo la kpɔ ebe dzi gbɔ. Kristotɔ ɖo la xɔ nufiafia bena yeƒe luʋɔ ne wòaxɔ hehe. Alléluia. Kristotɔ be luʋɔ ɖo la xɔ hehe. Kristotɔ ɖo la ɖe mɔ be Mawu ƒe gbɔgbɔ
ne wa wo to ya le petime eye etanya ike mi le timi le nu fom to be na dokui bobo na maula hafi Kristo to ne wa cha hagba ple mau fe gbogbo eye bo fe gbogbo ike nye vinyenye fe gbogbo ike akplo adim de mau fe nu mela elebe na etia ike bobo edokia ne no asio. Alléluia. Mebena nko hafie gbogbo kokwe ne wa de akumi hafie gbogbo kokwe ne wa plomi gede mau fe nu mekude miapa gbentila elebe nko eti bobo edokia ne wa no asio. Meni gbereka besiape gasia game esiai elabena abeale ike mi kpo Saulo wo jego menyuela mekenya ale ike wo wunu amesia mejesi Saulo wunu nya aw ewunu le etomadomame ewunu le gbegbleme elabena mi ja kpo fifi lai ale ike wo jego me edi ke le sila me yedi nenemo me di bena enyaya ne gere mi abetome. Alléluia. Mau ike mi le suba mau gbagbe onye me ben ko mau ke mi le suba mau gbagbe onye nane ke me la gbe uma wo. Alléluia. Nane ke me le agbe uma wo amere gbara mia no vire frère Didier ye kase le fille bena garo me amawo la no nu fo ple o keka be oh me mawo esu nene la mawo le agbe ne me be la agbe go yin nko mawo la ede na edo kwifia ameyo ke wonko o le kachacha me kupe echona edo kwichona na chofia na ameyo ke wonko o le kachacha me gbakle ke amekpotia wala ezunko eglitoto ezunko subo agbakle konu owo le sete oba gbona be mauto msono la mauto church to elabena kachacha omekpo nyamawo ke ameikeji la nyamawo fe ape mawo fe réalité la tiatia ya bena ya bobo idoku na maula edola we menyi gberekao ya bobo idoku na mau Samuel chododa sirena Saul efunu nebe mau fe gbe ya yi na va si Amalek mutuo nyonuo elao devio tout na sio kata elabena Amalek dehade na Israel eye mau ya nyata meike odo eye o choto dasine. Alléluia. Miakle idi miakpo aleike Samuel Saul wodo kure enyantira chokukui enelia be tete Saul na odegbe fana jukola eye wo khlewo le telaim afonzolao le ame akpe alafa efe eye Yuda ntuo le ame akpe ewo eye Saulo va Amalekito pe du gbo eye wo deha de balilame eye Saulo gbona kenito bena mi jo mi teda eye mi hocho Amalekito dome ne maga chro mi akpere onu o elabena mi eve Israel viwo katan esi ohucho Egypte. Alléluia. Tete kenito tedacho Amalekito dome eye Saulo si Amalekito cho ahuila va sere su si le Egypte kasa ele Amalekito pefia Agag agbagbe eye wo choyi cho jukol blibola gbidigbidi eye Saulo ple jukola po Agag ple ale nyia o enyi dami o
kple alevi gba kple enu nyuiwo katã ta eye wometsrɔ̃ wo gbidigbidi o ke wotsrɔ̃ enu ɖigbɔwo kple enu siwo nu viɖe aɖeke mele o la gbidigbidi. Alléluia. Mi le senya. Egbedasi yi ke Mawu tsɔ na Saul. Gbedasia eme kɔ. Mawu be ŋkɔ. Ne tsrɔ̃ nuka o. Elãwo. Ne tsrɔ̃ amewo. Ne tsrɔ̃ nuka edzua. Kekem. Ne gbe nyi Amaleki ya kwa. Ne de wo ɖa. Mawu ƒe vie. Mawu ye de dɔ asi nɛ. Mawu ye tsɔ dɔ nɛ be ne wòawɔ. Alléluia. Fifia exɔ dɔa. Kasia eyi vɔ ebe ale sɔdzawo ɖe ame sesẽawo ɖe eye wòti eye wòvɛ de xa na Amalek. Eye Biblia bena esegbea ewɔ ŋkɔ esɔ ɖe dzi. Sɔsɔ ɖe dzi amegba kple egbedeasi ŋutidɔwɔwɔ mea fi mae wòva tɔ gbɔgblɔ na eɖokui be bon fifia Mawu gblɔ bena be matsrɔ̃ Amalek gbidigbidi vɔa Mawu ŋutɔa ɖevie wònye. Nyanyenyi papa nyanyenyi le terrain dzi Mawu ya le dziƒo menya nu yi ke le dzɔdzɔm le afi yɔ. Ta owen ko enyi datu enyi do amiwo enyi kɔkɔwo enyi kpekpewoa gbakple kesinɔnuwo yiwo kenti kesinɔnu yiwo kenti enu ya lea ewɔ ŋkɔ egbakple dukɔla woƒo te da ɖi eye wole meka o Amalekitɔ be fia Agag wole agbagbe eye wotrɔe wokplɔe va fika o Israel. Mikpɔ le egbedasi yi ke Mawu na bakle ediwɔwɔ me kpɔɖa bena ɖeke wòle ɖo ma esɔ ɖe dzi tututua efonye esɔ ɖe dzia. Alléluia. Voya ke le nukpɔkpɔ mea ɖe ne ame ɖe meli afi Samuel gblɔ nyɔmi va le xlẽ gbea mi nya nya yi ke Mawu le ame ɖe yi ke le godo menya bena nenema Mawu gblɔe mɔ ame la gblɔ be ŋkɔ ezɔ ɖe Mawu ƒe gbedie. Ne Saul va mo ŋkɔ be Yehowa eto nam bena mayi eye tete meyi eye megbɔ va gba kple Agag. Alléluia. Mi kafu Yehowa. Ame sia ame la ƒo asi be Saul. Alléluia. Boya ke mi kpɔ bena le nukpɔkpɔ nua amewo be Saul yava egbɔ va gba kple fia gã eɖu dzi esɔ kesinɔnuwo gbɔ va ewɔ eya kple keme vɔ le Mawu ƒe ŋkumea nu ke dzɔ ege gbidigbidi. Enya ɖeɖe su be mía aƒe me mía ti mu dɔ. Nɔviwo Mawu subɔsubɔa eku ɖe ya ti ko ɖeɖe ɖo. Mawu subɔsubɔa na ame ɖe se nya ya gɔme kpe ese Mawu subɔsubɔ katã gɔme. Alléluia. Mawu subɔsubɔa eku ɖe wo gbakple katsatsa gba yi ke le wòku Mawu dome. Enya kae Mawu gblɔ? Enya kae Mawu gblɔ le ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me o? Eyi me ke le dzro ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me ɖe enya kae gbɔgbɔ kɔkɔe gblɔ na o? Gbɔgbɔ kɔkɔe la to nɔ be eya wɔ ɖeke eya eye me ŋlɔ ɖi ya wɔ ɖeke. Fifia eyi me ke ne sea ɖe Mawu ƒe vie nenye Mawu ƒe dɔtsɔvie nenye le edi wɔwɔ mea ɖeke ne wɔna edi ɖo ɖeke mi wɔna edi ɖo. Alléluia. Ne Mawu subɔsubɔ mazu tsɔtsi ɖeɖe yiyi koa hafi Mawu miaɖɔ Mawu tsɔtsia hame abe tɔtete hame abe nusẽ hame abe atsekpakpa ɖoa ne mi wɔ dɔ ku ɖe nya tsi koa evɔ miabe dɔyɔyɔ ma miabe katsutsu ma le nya ya mea Mawu kpɔ nua dzuu eye
ne mi kpɔ ale yi ke le nukpɔkpɔ nua miawo si be o enu tse ko nyi be na o wobe nu bɛ tsɔ dzua me tsɔ dzua ekplɔ nyi kple agbo kple nuwo va eye Mawu tɔ nuƒoƒo le kpukpui ewolia mea Biblia be eye Yehowa gblɔ na Samuel bena evem be meɖo fia Saul elabena etrɔ megbe dem eye mewɔ nye gbe dzi o. Alléluia. Mikpɔ ale ke Mawu ƒo nu zi ɖeka. Ebe evem be meɖo Saul o nye fia eye elabena etrɔ megbe dem eye mewɔ nye gbe dzi o. Tete di ku Samuel eye wòdo ɣli na Yehowa zã blibo la eye Samuel fɔ ŋdikanya be yeayi aɖakpe Saul eye wògblɔ na Samuel bena Saul va Karmel eye wòli ŋkuɖodzinu ɖe afi ma emegbe wòtrɔ yi Gilgal. Esi Samuel va Saul gbɔ la, Saul gblɔ nɛ bena Yehowa ayra o. Mewɔ Yehowa ƒe gbe dzi. Mise nya ke Saul le gblɔ la. Biblia be eyi me ke Samuel Mawu kpɔ nua la, Mawu se veve bena Saul ya egbem, etrɔ megbe dom. Evem tɔ, mise ale ke Mawu le nu ƒom na. Ebe evem tɔ bena meɖo Saul efia. Alléluia. Evem tɔ be meɖo Saul efia. Megblɔ na koko bena ɖe Mawu ƒe yɔyɔ le mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe dzi. Eye mía me geɖewoa mi mekpɔ nuka o, mi mekpɔ ŋɔ ɖe me o. Eye enyati yawoa woawoe nyi ŋkɔ dzadzraɖo yi ke Mawu le wɔ na mi be míatsɔ ɖo eme. Alléluia. Ne me le wɔ dɔ le afi ɖe, ne me le ƒome ɖe mea, menye ŋkɔ, menye Mawu ƒe amedɔdɔ, menye Mawu ƒe fia, menye Mawu ƒe teƒenɔla le afi ma. Eye Mawu dzakɔ amisisi tɔxɛ dziɖuɖu ŋusẽ kalẽdɔ wɔ be amisisi ɖe tsɔ kɔ ɖe mía dzi le afi ma. Vɔa ɖe mie sɔgbea, ɖe mie sɔgbea. Va se ɖe yi me ke míeɖe asi le mía ɖokuiwo ŋuti na Mawu. Alléluia. Eyi me ke Samuel va do ɖe Saul be ŋkumea, enya gbãtɔ hafi Samuel ne wòa ƒoƒo ebe Alléluia. Mewɔ nu ka o? Enya ka wògblɔ? Mi me se o. Batrɔ xlẽ. Kukui 8 dzi. Ebe nu kɔ. Esi Samuel va Saul gbɔ la, Saul gblɔ nɛ bena Yehowa awɔ nu ka o? Ayra o. Saul le ƒoƒolo. Egba le yra ye. Ebe Yehowa ayra o. Mewɔ Yehowa ƒe gbe dzi. Saul le ƒoƒolo. Ame ɖeke ŋkpɔ bie nya ɖeke to nɛ bena awɔ le wɔe alo mewɔe o. Ebe mewɔe. Buku 4 ke Samuel gblɔ bena alewo kple nyiwo ƒe xɔxlɔ̃ kae nye esi le ɖiɖim ɖe tome nam me le sesem o. Saul ɖo ŋu bena Amalekitɔwo gbɔ wokplɔ wo soe elabena dukɔ la kpɔ ale kple enyi nyuiwo ta be yewoatsɔ asa vɔ na Yehowa. Míawo katã míenya nyati yawo nyuie ɖe. Alléluia. Vɔa ke enu yi ke le dzɔdzɔm le fia koe nyi edi yi ke me di be míaƒo nu tso. Edi yi ke me di be míaƒo nu tso. Ɖe mi di la ti le gbɔgbɔme nuwo mea. Gbɔgbɔme ame sia me be gbɔgbɔme mɔzɔzɔa eku ɖe eƒe dzi be trɔtrɔ ɖe Mawu ŋuti. Gbedasi ɖewo nɔvi Mawu ƒe gbɔgbɔ la to na fonya magblẽ nam o. Ta gbe be mia ministère sur le roc toi mi mwana nene mi mwana nene Mawu be etame ke me ɖo ŋuti nya ŋɔŋlɔ kɔkɔea wɛya awo mia gba mi mwana nene o Mawu la be ɖevia si vɔ
Entonya nous que vous dit là. Alléluia. Moi, on l'avait team down quelque temps. Ah, gamin, on se met team down là. Moi, on gamin, on se met team down. Ah. Faut le considérer, mais faut essentiel ça. Gawo, cho igawi reke, gawo, cho igareka, dogbera, tiudo, nosandi na dogbera. Ma oube gbogbo la gble na odeka. Dele le gbe ce soir. Garu me amaula tuno bena blonyana me areke labe aw nyinja gble. Maula be blonyana me labe aw nyinja gble. Efo gbogbo me be nu sese ayo nka o. Eti fima me miraba hudu i prophète bole kaka gana me be prophète ne glonyari vo mau glonyari na o obe mi ase mau de nu fie le same le ntegame titre na dogbera evo nkwacha gba vraiment enu omjagba no pona ne ko ma obe gbogbo mjagba no de ni pe fia o ela bena mia pe dia mi me po tro be mia bobo mia ro ki ona gbogbo koke ebe iwo ma obe lolonu Samuel bena de emu ka obe gbemele se won ebe obe na ngbagbo be yi o lo ebe nka o tukwai me di me ba glonyare responsabilité gbogbo me ba titi le gbogbo ma o fe gbogbo tame ko odo de miantia ni me po ngode mo eye odeka ya zomoa ne mi ga ni sron to chare odeka ye ja zomoa alléluia odeka ya zomoa o yava eya nyefia eye maudo eya ebenade yi me gbobe juko na yi olo eya o gbobe yi eyi meke o siamine be wa nyefiata totete wa le sibe na nko wa de gbebe amo ne plero voi eya ye o do tamate ba gbobe be juko aye nyinya mi le nya gomesemo ke afimia tilema obe nu me ele be responsabilité ane wa pamia me nkume menyi be na novi potio omlewe ta jam kamo va owe ma oblena menyi be pastor onto omlewe are nyanyi la ma no we me nyabe na American blana nyawale mia do ma hia mekele kpo ma emle blena pastor omlewe ni no are nke nyama ma no ne ne alléluia amere la bo yi na ve sron novia po yi na ve dogbera gba ple nyam ke kaka mle kaka enia nya koka cha me ma amere va sron kwa nyama va sron novire kwa nyimja yo evo ye fe gbogbo me gbe a láti tepereka ina mena ma o fe gbogbo me be nu nana wa o no te do le ha me o mi alléluia ye ma nu ke na be na gbogbo kokko be nu menyi be na na ne kele now mi on to mi abe nko e to ma do akwe minyi me na ne ke be mo be na de do yo be nu na ne wa no de son na ne ke me mo be na nse ni wa no de son mi nga ble mi adoki obe na ma um gale woto ma u ali ke wo le ble ma ne ne ma ke wo le fifia alléluia mi obe tododo mi abe doki bobo na ma fika millennium to nyinto tinyi kaka yinyo kata mi
fi kemi lenia de kemi choma wado e me ko yinyadia Samuel dakple veve sese ela bena Samuel ya eni a intercessor oni e ya edo efia ebe to na ma bena Samuel kaka ma wa to na ngado gbera na me ota me gbe gbidi Samuel le seveve o ba dore gboa ba ko wo de kaja to a enu iki ta le jojo a e to me cho de kele me kura enu iki le vevere ne a mi akhlele Samuel est tourné bena kukui wi Andrelia Samuel globe mele emewa esi me budokio naneke oa mezu Israel to hetato oa eye Yehowa si aminao hedo fiade Israel mu eye Yehowa do wo de ngbe globena do de ngbe globe yida na da tro nuvo la siwo nye amalekito la gbidigbidi eye na wo apakliwo vasere esime na tro nu kanti medo to Yehowa pe gbe o eye eje abonu odi eye ne wo nu vlo le Yehowa nkume Saulo donu na Samuel bena me do to Yehowa pe gbecho eye me denu si gbe Yehowa dom dola me po Amalek fia agagve ke me tro Amalek gbidigbidi negbe dukola kwe ha aleo plenio sinye busumwa pe nyeta o be wacho asavo na Yehowa wo ma wula le Gilgal mile senya beji ya Samuel eya nyi gbedodora me dora na ma be ne parentinye ame aje gome nyere Saulo a ma me bara onyi le gome jejolo hallelujah Saulo a minya me bara be nyi o ma unte onko ye tien ma o metien ela bena ekpoba me bara onyi be do be ya va tron ma o tien ela bena edinue le si ye Samuel le glo na bena eyi meke ne wo boku o me po boku o be ne nye na neke o nemi ya pe me amia tebe khlefa ma o le tona Samuel bena Samuel le tona Saulo bena eyi meke me po boku o be ne nye me nye na neke o are Yehowa me tiao benezu Israel be toa be tato ma ha fifia nu kantie Yehowa do ro nu gbe eye me ve tro Amalekito yo kenyi nu von lo gbidigbidi ma ha eyi meke odila pleva nya tepe agboa nu kai oglo para nyamu onu ke Yehowa ma ol ne be tora Samuel nke wa koto nyume o me wa Yehowa pe gba le nyume o Yehowa domro na dogbe nyume ya bi ya nke wa koto dukwa ebe ya tia elan obe nyi to aso nko aso be savo na meka o Yehowa meka o owo be ma o ekpo be na iwe kaka igba wewu tocha enumo kata nkejo mekela te gbo nkejo le efe dimo yefe diwo nka o e jora le ma o yefe di jora le ma o yefe di jora le ma o ta enya yo kata o le gbogbo ma ebe nko yefe nku gba enu ike adore tamia ebe na obo wa onko wa sogbon kule anle obe nyue to yo ke ento yo obe nko busunu ela be na Yehowa be onyi busunu ta ole tro wa ke ebo tia busunu obe nko nyue to bo acho ve savo ma one ve mianu e yo kata onmule di na mia be nu sonsron
minga kpɔ nɔvi nye gbɔ enya yawoa onyi ame ɖeka be ikudo mawu be mɔ zɔzɔ nu kae na be na ame gale teƒe ɖeka va se ɖe fifi o ame sia ame yi ke wodi tso mawu mea ela nya be na yɔyɔ ɖe le nya gbenti fi kae me le ne fi kae me le na yɔyɔ ame sia ame nya be na ame ne odi mawu vi ɖe entɔ la nya le ɖokui me be na ɖe mi be na omtia nko be ma yi asime ma gbɔva ma yi dɔ me ma gbɔva ma yi tɔnye gbɔ ma gbɔva ma yi ma vɛ wɔ ya ma gbɔva o la nya le ɖokui me ndadzia nɔvi ɖe le to na mi sɔ be na be ame ɖe va gblɔ na yi be na be otia yi hena mawu dɔ aleluya no me ame sia ame ke le xɔ ya me ɖeka même papa ntɔ tsa ke le mia dome yɔyɔ le ba gbedi mawu ƒe yɔyɔ le mia ba gbedi nɔɖe mawu ƒe yɔyɔ le agbewo dzi aleluya minyi be na prophète ɖe la tso Nigeria ava gblɔ be mawu yɔ o ma gblɔ na zi ɖeka nyayi me tso Nigeria ma gblɔ na zi ɖeka mawu ƒe yɔyɔ le agbewo dzi eye yɔyɔ ŋutie mawu tsɔ ŋusẽ amisisi kesinɔnuwo ŋuti kɔkɔe enu yiwo katã akplɔ wa gbeɖo gakpe gbedidi yi ke akplɔ wa gbeɖoa yɔyɔa me mawu kɔe da ɖo ta mi ya kpɔ be na ne ame ɖewo dzagbe dzo le mawu be yɔyɔ gbɔ kpoa mawu wɔna ŋkɔ eɖena wo dzona no be ame ɖe la nɔ agbedidi le anyigba dzia no be na eku kpata ma va tso ɖoa ele be ŋkɔ na akpɔe gbɔ be ŋkɔ o le ŋka me o mawu ƒe yɔyɔa me mawu ƒe yɔyɔa me ebe mi gakasi nye nyagblɔɖilawo ŋuti o mi gakasi nya me siamina ŋuti o ame yi ke wo siamina ye wo le ebe yɔyɔ me gbɔgbɔme be sedede nɔna ŋuti premier ministre be hu va le ya o la te nɔ tea nu yiwo ke le dzɔ le ŋuti la mea mi nya be gbɔgbɔme ye wo dzɔ lea président de la république o bo siamina mea o ŋlɔ ɖe be hu di be premier ministre ehua va le yi sɔdza kpakple ŋuti la me be organisation yi ke le o la te nɔ te le ŋkume nea edu ɖe sia ɖe me ma te nɔ te o elabe ŋkɔ ye be yɔyɔ kpakple edɔ yi ke wo le wɔa ye zi edzi be na woatsɔ enuawo katã tsɔ wɔ ŋkɔ tsɔ kple ke ame yi ke le mawu me eye wòtsɔe be dzi ɖo bɔbɔe ɖokui na mawu be yeazɔ na mawu be yi ma zɔ na ye ɖokui o la o wɔna ŋkɔ wotsɔ na organisation ya tsɔ kplɔ nɛ ɖo ebe me ɖo to Yehowa ƒe gbe me wɔ Yehowa be gbedasi ke Samuel le gblɔ nɛ bena tete Samuel gblɔ bena enumevɔsa kple akpe ɖavɔsawoe dzia Yehowa nu wu toɖoɖo Yehowa ƒe gbea kpɔɖa toɖoɖo nyo wu vɔsa eye nusese nyo wu agbowo ƒe ami elabena tosese nye afakaka ƒe nu vɔ eye tamesese ye nye legbawo wɔwɔ kple aklama kpakpewo subɔsubɔ esi ne gbe Yehowa ƒe gbe la eya ta eya hã gbe o be magaɖu fia o Saulo gblɔ na Samuel bena mewɔ nu vɔ be meda Yehowa ƒe se kple wo nyawo dzi elabena ɖe mevɔ̃ dukɔ la eya ta mese woƒe gbe ɖo mise nya ke Saulo le gblɔ na eya ta tsɔ nye nu vɔ̃wo kem megblɔ be Yehowa ne tsɔ ebe nu vɔ se ebe Samuel ne tsɔ ebe nu vɔ kem kaka va si fi ma mekpɔ gblẽ naneke o ebe eye nagbugbɔ kplim ne ma de tagu le Yehowa ƒe ŋkume mi se nye Samuel gblɔ na Saul bena nye ma gbugbɔ kpli o elabena egbe Yehowa ƒe gbe eye Yehowa hã gbe o be magaɖu fia ɖe Israel nu o ke esi Samuel trɔ be yeadzo la elé eƒe awu wòla ya toga
eye wo dze. Alléluia. Mi kpɔ ne ike nuwo le yiyim ɖo. Mawu ƒe gbɔgbɔ ne kpe ɖe mía ŋuti. Tsɔ ɖevi be dzi tsɔ de dzinye me. Mawu ne le do asi na ne dzi na ma ɖe, matrɔ kaba. Ŋutsua wogblɔ nya keke agblɔ wɔ ebe fifia ɖe mdzagɔ vɔa ɖe. Kplɔm nɔ ŋutinye. Ne na tsɔm fia le dukɔ ŋkɔ. Ye be le gblɔ na Samuel ma. Ebe na trɔ gba kplim. Togbɔ be me dzagɔ hã ɖe fifia ɖe tsɔ nye nuvɔ kem. Trɔ gba kplim. Enya ke akpata le dzi akplɔ. Les Français mais au bleu honore-moi devant le peuple. Ego benyi bena yebe fia nyinyi yebe jeje ale ike wa kafiroa yenye be nko enu ike le vevie ne wa. Menyi Yehowa ele vevere ne. Menyi Mawu be muti kokwe Mawu be lolo be me vava ele vevere ne. Yepe di wonko. Yepe di tro. Minya bena mutu ya hafi wa bakua eva zwa afakala. Amerike gbanyari lo. Minya be yo amekukua Samuel ku o yava. Ebena no be yo Samuel fe gbogbo Samuel kuku be o enya nwie be Mawu desele Israel bena Amerike macha hagba kla amekuku. Ameya egbanyari Mawu fe gbogbo vaidi esubo Mawu enya Mawu subo voye va wu nenema. Ewunu abe afakala eni. Ela benko. Mawu to Samuel dit to nebena to dodo nye Yehowa fe gbea. Enye vosa. Eye Amerike me le todo mo, Amerike me bobo edo kioa. Ele abe Amerike le aklama takpe subo meni. Ela bena ontone ni mauna do kio. Fifia ontone ti. Alléluia. Maube menya tamedodo ike medodo wa gbenchi. Wa hafi tamedodo wa ne wa famea. Elebe na gbogbo atrochi tio. Be fifi ame wo tiatia me na ma se Yehowa pe gbe. Me kare ke nu ole o. Ma chonye ti be ma bobo do kwinye na Yehowa. Ma bobo do kwinye na gbogbo kokwe. Alléluia. Yesu Christo gbonyade mia xle kpo mia adogbera Matteo tawie nyilia pupi etonlia me considère que lava mia yedi Matthieu 18 verset 3. Matthieu 18 Matteo tawie nyilia pupi etonlia ebe eye oglobena Vava mele eglom na mi bena ne mie tro eye mie su abe devio ene ola mie le yigere dipo fiadupe la me akpo o eye oglona o bena vava eglona mi bena ne mie tro eye mie su abe devio ene ola Miele yigede dipo fiadupe la me akpo o. Alléluia. Ne ole ponucho dipo fiadupe la me le Biblia mea. Ejidia gomesese amefe. Dipo fiadupe la afike mau fe lolon le fa emele la. Afike mau nye fiale. A beike me mau nye fiale. Afike mau be totetele la. Ye ni dipo fiadupe la. Afie o gale nou pomcho a dipo. Afike nye mau be nope. Yesu bena il était pe dramdo dinami. Bena yava tro akpelomi. Ke epe fiadupe la me la mille. Ela bena egbo bena fiadupe la le miatome fo. Tami se gombe fi kenye mau fe lolonu fi ke mau fe lolonu le la fi ke mau fe lolonu kwe me vava le la ke ye pe fiadu fe la me le afima. Alléluia. Yesu le glono be ne mi me tro mi ape tio.
wozu abe evio ene ola mi me le dipo fiadupe la me mi me ja gede o français be vous ne pouvez pas voir le royaume mi ma pe kunku alléluia alléluia binamia to gbera de fe gban to hafi amena do gbogbo me ade agba pe gbogbo kokwe eye gbogbo kokwe la cho yipe musin yipa misisi yipe tiatia cho dare di la yenyi be nko ame ana no be na evie menye nyemenya na neke o eye wa le ba si aba le ke to na fi ba si ene eye wa ple la miti na uma o nka ya metisi ogbona para da silenti nyi Thomason allo metiti ka ole ne ba si be va ma lo ne miason alléluia ne papa le Abigail ba si Abigail viens va marcher papa laisse-moi maintenant je peux marcher seul même vigne fait to ogbonero papa laisse-moi je veux marcher seul papa laisse-moi je Amérique la zone le gbogbo mais pas dia c'est l'inverse bébé vioa la le toi basi et la bena ne le toi basi là et comme maintenant il est en sécurité kakareji le ici alléluia ame gedewa wa dasi le ma ba lonti nega que me gbegle va joa yemi va dina mao mais no e ma ba me debe Bible aben jojoro me woni gbogbo be Kristo to gere fifia wa be maudidia e no tere gakeme enugble gakeme egble va wa ba gbedi alo le di mauna nane ne menyi ne ma wa to le no wa ba gbevo o me ga hia mawo me ga nyi ne ma na mi o hallelujah benye ma ti keka awu bobo na mawo be gbesese o minamia titre mia dogbera ne la cho bonye nye la to bonye ao ma a chonye dibli ibo ao dona mau ma chonye nuse kata ao dona eya enye nu babla le ugba ple mau tome eya enye nu babla le ugba ple mau tome tona ebena igava ebo eye ise ebe nyao ikwale ike Saul chegome eye maunto di da sere nchi bena eye meke me po bena yinyi na neo me po dokio abena neo nera de mau me tiawa de mau me siaminawa tone bena ise gome be afti mau ne wa siaminao hafi ne mau ne wa tiao hafi ne mau na dede yepe tamedodo mela ele bena na bobo dokio ele bena na bobo dokio ben yimenye na nekeo eye na lobena mau ne leibasi mau ike le nous pom le victime le hihi badaya mela ne leibasi abe viene tu si dina tonebe papa me trova gbo lenya si eye na kplom tonebe lenya si eye na kplom kplom to tope jochwe kplom le wololo me chochi nie edi un cœur disposé à t'obéir et dit que bobo no kwinao et dit que le besoso et dit que mau be Didi, maube lolo nous dit oh là, mais c'est now. Nega c'est ha, ma tekoko ma puju eye ma va papa ma kokonu ma gbe ah papa e perentinye
Berentinye. Dogbera. Bene cho lankusi dia cho deime. Bene cho devi be dia cho deime. Berentinye. Mehiao. Nous ikata o le didima kwenyi bena. Mega jo le gbonye o. Mega o abe vibubu ene o. No nyape me. No nye pokplote. Musianu ike anya o la. Biom ne ma wena o. Musianu ike nye wo didi la. Blenam. Honunam. Doto nyegbe. Elle avait enyenye to. Enyenye owola. Saulo je dinue et je gomenue. Regardez, Eva unu abe afakala ene. Eva unu abe amekuku gbogbo. Ameike yu amekuku gbogbo. Eye mau profide dakle ba fe kata. Menye choti yi mau be bobo abobo amedoku bechi. Abobo amedoku bechi. To gbawe David e won gbegle gede wo etona Yehowa benare ao Yehowa me jagore tin wo anyona wu ma je wa si me ma chame gbe to ba lo me ebe ma no Yehowa pe ho nu gbe si agbele nya gbe nkeke o kata me dogbera blanu gbakple enya yo nyi gbedodora le vie to la gbe akata me blanu bakple be Yehowa ma do to gbe ma bobo do kinye nao va sere me ke Yesu la vala ma bobo do kinye nao o ma glo to tinye be na wa we subo ma ucha va yi o ye cha no ma subo lo do me cha va yi o ye cha ni ma ba me po va yi o Tonye didimedila didimeye ye la chani atikuye ye la che atikuye ye la che atikuye ye la che la nye jojo nyenye ba tiku la nye bobo nyenye asonso ba ple Yehowa zonzo ba ple maure bobo la nkware totome yes. Berentinye. Totrova megbe mega sese wonamo ne odo asina ne jinamna ma tro kaba ma do jisikaba eye ma tro rentio Akpeno resio katata. Chono vio kata cho dasina ma ope pokpo. Tone bena yipa me pokpo ne va uchi. Ne gede mena noviao. Me ma ope pokpo ne kasi unchi. Ma ope pokpo ne kasi unchi. E vinyenye pe pokpo ne kasi unchi. Dogbera be mauntone de aklaje jemenu se de siade. Maune de akla jijimenu se de siade ne cho bobo nyenye amedoku bobo ikena na bena osia vidina ma osbo amedoku chochona amedoku bobo na gbogbo ne chwede novi de siade me ne chwede nunola de siade me eji bobo edoku
Ankwadi be gbogbo. Ankwadi tutu be gbogbo. Be ejire sia de kenye ejisese yikeme ekube gbogbo lela. Ne dito le nya ela be amesia me ike se be jila ekube nu se le dom le me. Abaso te barakatusia. Mia dobera le sronde vuta. Be mau pe gbogbo, mau pe vovo, eji bobo edukui, eji bobo, esroto ma se jiri uno no tio, esroto ma se tamelu uno no tio, chochoke, eji choke fa, eji ke dua jesi bena, au me jago, chuekem, au me jago, chuekem, au me jago, chuekem. Ma gloire Saul be jago voix me le gravore yinti kwea aw eti ke doa jesi bena aw me jago chekem e de kuku chekem e o trogbo na vana. Ne me le Yesu Christo ba sikola. Me nye bena eme anyo na mkoto. Après tola awe pe tame susu kata wa fame le nyak beme. La fame le nye po meme. Le Yesu ben kome. Amen. Amen. Yehowa mie dak bena. Mie subo, mie kafo. We na wo tame susu vame na mi. We cho didi nye cho demia me. We cho wo gbogbo la cho blali jinami be mi ayi eye mi awo wo lonu ke me ke mi wo tiatia siala wo nu sene demegbene wa me nu ne demegbene wa me takpopo ne demegbene be na ne mi jole afiala enu ike mi echia be mi ase ogbe mi abobo mi aroki ono la mi asoleme hena jidudu blibo le Yesu Christo ben comme mi dogberale. Amen. Maune yirami gede. Amen. Nyabesi. On résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti